Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese aho mwamuherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi yacu. Turi itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Turagarutse n'amakuru agezweho arimo gucaracara mu binyamakuru bya hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose muri rusange. Inkuru zigezweho ntatinze nuko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nk'uko byatangajwe, Uburundi bwongeye kohereza abandi basirikari barenga 700 hano muri Sud Kivu. Nk'uko byatangajwe kugeza amagingo aya ngaya, biravugwa ko abasirikari bamaze koherezwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'u Burundi bagizwe na batayo 24, bakaba bagizwe n'abasirikari 25,000. ni mu gihe impande zombi ziri mu biganiro i Doha muri Katari, mu biganiro biganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no guhagarika intambara ndetse no kwagura ibirindiro. Ubwo ni hagati ya 23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba byibuka neza, ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 hakaba harasinywe inyandiko y'amahame ngenderwaho hariya i Doha muri Katari bafashijwemo na leta ya Katari. Ibi ngibi rero bikaba bikomeza kugenda bituma abantu bibaza byinshi, bibaza aho iyi ntambara izarangirira. Ni mu gihe kandi Uburundi bukomeza kuza imbere mu gukomeza gufasha cyangwa se mu gukomeza kwenyegeza umuriro muri iyi ntambara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganyemo na 23. Tugiye kuba tubigaruka akantu kandi ndaza kuba nkubwira impamvu yabyo, ndetse hari n'andi makuru amaze kuba ajya hanze avuga ko kugeza amagingo aya ngaya aba basirikari hari n'abandi bari gutozwa n'Uburundi mu bice bigiye bitandukanye hariya i Burundi. Abo ngabo nabo bagomba kuza bakoherezwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigaragara cyo nuko intambara ikomeza kugenda ifata indi ntera nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, ariko bigizwemo uruhare n'Uburundi. Hanyuma rero kugeza amagingo angaya, ikindi Wazalendo na FARDC biravugwa ko barwaniye muri Uvira bo ubwabo, kandi tuzi ngo ni abantu bamwe, cyangwa se FARDC gari Wazalendo cyangwa se Wazalendo gari FARDC. Ese baba bapfuye iki? Tugiye kuba tubigaruka akantu kandi turebe ese byaba biri guterwa n'iki, kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, dore ko nk'ubwo n'ubundi muri Werurwe muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, Wazalendo na FARDC n'ubundi bigeze kuba bakozanyaho bararwana. Icyo gihe nk'uko byatangajwe n'icyo bapfaga nacyo kigeze kuba gitangazwa, ariko kuri uyu munsi n'ubundi icyo bapfaga n'ubundi cyamaze kuba gitangazwa. Tugiye kuba tugaruka akantu kandi icyo usabwa nukomeza kubana nanjye. Hanyuma mu mahanga naho ndaza gusimbukira ndakubwira ko abakomoka ku mwami Towera bari bamaze igihe kinini baharanira ko umubiri we wasubizwa mu gihugu cya Madagascar. Kuri uyu wa kabiri uyu mubiri we wamaze kuba usubizwa mu gihugu cya Madagascar, bikozwe na Minisiteri y'Umuco y'igihugu cy'Ubufaransa, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Leta zidukesha iyi nkuru. Namaze kuguha ikaze rero kandi ngushimire, nkubwire ngo ujye ukomeza kubana natwe muri biganiro bivuga kuri politike cyangwa se ubusesenguzi bw'imitse bw'ibivugwa mu ntambara ihanganishije M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kugeza amagingo anga rero kandi nkubwire gukora like, share na comment, tujye dukomeza kubana muri biganiro bigiye bitandukanye. Ni Honeymoon Family Empire ikugezaho ibiganiro bivuga kuri politike hano mu karere k'ibiyaga bigari, tugira na gushya tugasimbukira gitegwa inkingi iyo mu mahanga. Namaze kuguha ikaze rero ntatinze. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 Uburundi n'ubundi bwaje kuba bwohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu mu bice bya za Fizi, muri teritwari ya Fizi, za Minembwe n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Aba basirikari bari bagiye kumara iki, by'umwihariko mu gace ka Kaziba muri teritwari ya Warungu, bari bagiye kumara iki? Ni mu gihe impande zombi ziri mu biganiro i Doha muri Katari biganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba unabyibuka neza, ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 hakaba harasinywe inyandiko y'amahame ngenderwaho hagati ya 23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabyibuka neza ko impande zombi zari ziriyo kandi ziteguye neza kumvikana ibyo bagiye kuba basinya. Nyuma yaho ikiriho cyo nuko uko twari tubyiteze atari ko byagenze. Urabyibuka neza ko mbere yaho n'ubundi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 n'ubundi hasinywe amahame
inyandiko y'amahame ngenderwaho y'amasezerano hariya idoha muri Katari bafashijwemo na leta ya Katari. Ibi ngibi bikaba byari bishatse kuvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kumva M23 ndetse na M23 nayo ikumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko siko byagenze. Niba unabyibuka neza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame na perezida Felix Tshisekedi bakaba bari bahuriye n'ubundi idoha muri Katari imbere y'uyu nguyu Emir wa Katari, mu biganiro n'ubundi biganisha ku mahoro cyangwa se biganisha ku kuba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba kongera bikagenderana, bikongera bigashingirana, bikongera bigahahirana, yaba inzira yo hasi ku butaka n'inzira yo mu kirere. Ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Sud Kivu nizo tugiye kuba tugarukaho. Zari zigiye kumara iki? Zari zigiye gufasha cyangwa se guha imbaraga coalition ya FARDC mu gace ka Kaziba muri territoire ya Walungu. Ni mu mirwano bari bahanganyemo n'ihuriro AFC. Kugeza magingo anga nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, iyi mirwano ntibyabujije ko M23 ikomeza kwavansa yigizayo aba basirikari b'Abarundi ndetse na FARDC nyizina cyangwa se n'abara bose bafatanyije. Ibyo byarakomeje no mu bice bya za Minembwe. Urabizi neza ko Abanyamurenge bamaze iminsi bari gukorerwa jenoside nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho mu makuru yagiye atambuka, inzu zabo zitwikwa, inka zabo ziribwa ku manywa y'ihangu n'ibindi byinshi cyane byagiye bitandukanye bikorerwa Abanyamurenge bitari byiza. Ibyo byarakomeje rero muri iyo teritwari ya Fizi. Ibi ngibi bikagaragaza ko u Burundi bukomeza kugenda bwenyegeza cyangwa se bugaragaza ukuboko gukomeye cyane mu ntambara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganyemo n'ihuriro AFC. Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umufatanyabikorwa wa Perezida Felix Tshisekedi mu ntambara ahanganyemo na M23 kuva mu mwaka wa 2023 nk'uko nabikubwiye. Icyo gihe ubwo u Burundi bwohereje ku nshuro ya mbere abasirikari bagombaga gufasha coalition ya FARDC gutuma M23 idafata uyu mujyi wa Goma na Sake, ariko siko byagenze kuko kugeza magingo angaya M23 yaje kuba yigarura uyu mujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, nyuma y'uko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere twumvise inkuru y'incamugongo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo General Major Peter Chirimwami wari urongoye cyangwa se wari uhagarariye abasirikari ku rugamba bagomba kwigizayo M23 cyangwa se bari bagize coalition ya FARDC yaje kuba yicwa. Ibi ngibi rero ntabwo byoroheye ingabo z'u Burundi. Ibi ngibi rero ntabwo byoroheye n'izindi ngabo zose zigize coalition ya FARDC. Kugeza magingo angaya Sake nayo yaje kuba yigarurirwa icyarimwe na Goma. Ibi ngibi ntibyarekeye aho, byarakomeje nubwo abasirikari b'Abarundi bamwe bagiye bapfira ku rugamba, abandi barahunga, abandi bajoyininga M23 bajya mu gisirikare ARC, abandi bataha mu gihugu cy'u Burundi, bagiye bagera hano mu gihugu cy'u Burundi bagafungwa bazira ko ngo urugamba rwabananiye, abandi barakubiswe, abandi barishwe. Ibyo byarakomeje muri uyu mwaka wa 2025 kugeza ubu ngubu nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Aba basirikari wumva boherejwe hano muri Sud Kivu bari bagiye Fizi, Uvira, muri territoire ya Fizi, Uvira, kubuza M23 n'ubundi kugira ngo idafata uyu mujyi wa Uvira.
ariko kugeza amagingo aya ngaya siko biri, kuko M23 irakomeza kugenda yavansa nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Abasirikare b'Abarundi bakaba bakomeza kugenda batsindwa ku rugamba, abandi bagwa ku rugamba. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nibwo habaye imirwano ikomeye cyane, aho coalition ya FARDC yaje kuba itera ku birindiro bya M23. Hanyuma coalition ya FARDC bikavugwa ko yaje kuba yigarurira agace kitwa Rubumba muri teritwari ya Mwenga. M23 yaje kuba ibotse igitutu, irongera nayo yisubiza kano gace n'ubundi mu mirwano bari bahanganyemo. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka hano i Burundi avuga ko abasoda cyangwa se abasirikari cyangwa se imbonerakure zigera ku 2,000 bagize batayo ebyiri n'ubundi barimo guhabwa imyitozo mu kigo cy'imyitozo cya Mudubugu. Aho ni mu mudugudu wa Budubugu muri district Gihanga muri province ya Bubanza, Western Burundi, cyangwa se iburengerazuba bw'u Burundi. Aba bagomba koherezwa muri teritwari ya Karemi, Tanganyika, by'umwihariko muri South Fizi cyangwa se muri Sud Fizi cyangwa se muri Fizi y'Amajyepfo. Urumva ko urugamba n'ubundi ruracyanihira. Urugamba ruracyanihira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nashatse kwari ukugira ngo nkumvishe ukuboko k'u Burundi, Uburundi bukomeza kugenda buha umusada ukomeye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri intambara bahanganyemo n'ihuriro AFC. Ibi bintu bizagarukira hehe? Ibi bintu bizarangirira hehe? Nubwo 1,000 cy'abasoda b'u Burundi bamaze koherezwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikindi 1,000 kiri mu myitozo, aho bazoherezwa nabo ku mipaka ihuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya kurinda iyo mipaka y'ibihugu byombi. Urugamba ruracyanihira. Perezida Ndayishimiye yatangiye kohereza ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2023, aho aba basirikari bari bemerewe umushahara w'amadolari 5,000 kuri buri musirikari ugiye ku rugamba, ndetse n'imiryango yabo ikaba yarizi iki kintu, ariko ayo mafaranga ngo ntayo bigeze babona, bakomeje guhembwa bisanzwe. Hanyuma aya mafaranga bikavuga ko yigiriye mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye, cyangwa se yakoresheje mu nyungu ze bwite. Bikavugwa ko kandi Perezida Felix Tshisekedi yaje kuba aha ishimwe Perezida Evariste Ndayishimiye ringana na miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, ngo akorane ingoga cyangwa se agire ubushake bwo gukomeza kumufasha mu kohereza abasirikari ku rugamba mu ntambara ahanganyemo n'ihuriro AFC. Aya mafaranga yo yagombaga kujya mu bikorwa bwite bya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nishimwe mugenzi we yamuhaye. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaragiye gusura Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo bavugurure aya masezerano bari bafitanye yo kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nacyo kigeze kuba gituma uyu mugabo Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa asaba Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yacyura ingabo z'u Burundi ziri hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko icyo barwanira nka M23 kizwi, ariko we arimo ararwana n'ubusa. Ariko ntabwo arwana n'ubusa, kuko uyu mugabo yahawe amafaranga menshi, uyu mugabo yahawe ibirombe byinshi, birumvikana ko rero bifitemo inyungu. Kuvuga rero ngo ntabwo
ngo yagombaga kuba yakohereza abasirikare hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo byapfa gukunda, kuko nawe yamaze kumvayo akaryoshye. Hanyuma perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yasabye perezida Evariste Ndayishimiye kuba yakura ingabo ze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagataha ku mugaragaro nk'uko SADC yari imaze iminsi irimo gutaha. Ni mu gihe abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa ku rugamba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se muri DRC, abandi bakaba barafashwe cyangwa se bamaze kuba bagera mu maboko y'ihuriro AFC, abandi bakaza gutaha mu rugo iwabo hari i Burundi, abandi bagafungwa. Aba bose nakubwiye bamaze kuba bafatwa, batekwa na M23 nibo bagiye batanga amakuru bakavuga icyari kibazanye ku rugamba n'uwabatumye na misiyo zose bari bafite. Nibwo twaje kuba tumenya byinshi cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano ifitanye n'igihugu cy'u Burundi muri intambara bahanganye na M23. Ibi birava he? Ibi biri kwerekeza hehe? Ni mu gihe kandi Wazalendo na FARDC barwaniye Uvira, bamwe barapfa nk'uko byatangajwe mu itangazo ry'umuvugizi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, igice kigenzurwa na leta, avuga ko ibi byatewe no kutumvikana kw'impande zombi, ariko impamvu nyirizina yo kutumvikana ntabwo yigeze itangazwa. Si ubwa mbere, kuko muri Gashantare uyu mwaka 2025 n'ubundi hongeye kumvikana umwuka mubi hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC ndetse na Wazalendo, kandi tuzi ko ari bamwe. Si n'ubwo ngubwo gusa kandi, kuko mbere yaho muri teritwari ya Warikare, icyo gihe hari muri Werurwe, n'ubundi hongeye kumvikana umwuka mubi hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC ubwo batsindwaga ku rugamba. Nyuma yo gutsindwa ku rugamba, ubwo M23 yari imaze kwigarurira uyu mujyi wa Goma, ari naho ari icyicaro gikuru cya M23. Ibintu rero birakomeza kugenda biba ibindi. Nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa, biravugwa ko mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka 2025 abapfumu cyangwa se indebakure cyangwa se abapfumura bagapfumura ibihe, bavuga ko M23 izaba yicaye mu mujyi wa Uvira. Hanyuma koalisiyo ya FARDC nabo bakavuga ko uko byagenda kose bagomba gukora ibishoboka byose M23 ntifate uyu mujyi wa Uvira, kuko yaramuka iwufashe baba bashenye, ntibazongera kubona inzira cyangwa se ntibazongera kubona uko bahana collaboration cyangwa se bafatanya muri intambara bahanganye na M23. Dusimbukiye mu mahanga rero, abakomoka ku mwami Towela bari bamaze igihe baharanira ko Ubufaransa bubasubiza umubiri we. Bwamaze kuba busubiza uyu mubiri w'uyu mwami Towela kuwa kabiri mu muhango wabereye muri Minisiteri y'Umuco mu gihugu cy'Ubufaransa. Umutwe w'umwami wa Madagascar wishwe n'ingabo z'Ubufaransa mu ntambara yo mu gihe cy'ubukoloni, wasubijwe muri Madagascar ku mugaragaro. Byabaye muri uku kwezi kwa 8 uyu mwaka wa 2025. Ni mu muhango wabereye muri Minisiteri y'Umuco mu murwa mukuru wa Paris mu Bufaransa. Iyo mibiri rero yajyanywe mu Bufaransa mu mpera y'ikinyejana cya 19, ibikwa mu ngoro ndangamurage y'amateka kamere i Paris. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane ko wakomeje kubana nanjye muri iki kiganiro cyagarukaga kuri politike, cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho twanasimbukiye
ibwota amasimbi cyangwa se mu mahanga, tukareba naho ibyari biri kuvugwayo by'uyu mwami Towera cyangwa se inkuru y'umwami Towera, aho agahanga ke cyangwa se umubiri we waje kuba ushikirizwa igihugu cya Madagascar uturutse hano mu Bufaransa, waje kuba wicwa mu gihe cy'ubukoroni. Nyagasani akomeze abane namwe.